Surprise! Congratulations, madam. I'm looking forward for a good business deal. It's my pleasure. Excuse me, madam. I am a business partner. Mami ke be bin show. Kinaata venike no. Se wo use a esiesie ho, e ma ho ye kama, e ma wo ye obemua. Je na ko try she. Thank you. Kinaata Venike. Kinaata Venike is an oral tonic for maintaining vaginal hygiene, not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Tribulus terrestrix, Kayani, Panex Caltrop, Jingo Bilaba. Sawa di nuya mabobosina, and when you are setting at 230 herbal, we are Bema now no more, and Mama what this from Kuma would drown us to me, Bajuma, and more energy, stamina, and vitality, and Fawunia Juma, and one is our Banumbi, but Masa umreda Kinaata 230 heba eye young konkwa power to the people me 230 so our what feeling odam me ba Kinaata 230 heba Kinaata 230 Herbal is a full supplement for rejuvenation and vitality. And no sa ebra ofa sa edrowi. Oba wafa yefunu. Ne all man e ba no for. Ene akola ondi emfie duwotwe. Ya frame Dr. KJC me no kasa biom tie madika e video ama engofo bi a o nyansa atie me but se be de onim nyansa no ontie me hwe me no meguso no kasa me no kasa pa ye tie ye hwe 2022 ya si tie engofo bi o mo so de tie doctor azeko so me pa no me ya asase e enu o mu die zie no adwuma nkofo bi si wo kofo bi o mo soliti a doctor azeko usman pa 2022 ya si a tetfa si twa mu amanfo bre no amanfo a ebre no o be sera o mo mfampie o mo nkasa tie mesi ni pa bi o soliti a doctor azeko usman pa 2021 2022 ebi bre no numi no asase ya adwuma but wa fa say normal akondie bi no bi sisi ni pa bi abrabo mo 2022 e doctor azeko usman pa ho but wa fa say normal me nyoba me maame brother show life here na life ye short se o tie ma sama me se o benya fa ho die me se doctor azeko usman pa me se ni pa bi enu o wasase so a odi nti ni mako betimi asoleti anada tie numi asase akutie ni pa bi 2022 mu January ya esimu enipa bi bre pa no akodie bi asi nipa bi kingdom a nipa bi bre no but omo so mbeto abontin eti bra sister show brabo ye na waka ntoko a chen wo papa na woni di na tem woni ne kasa wo mfiu no hwe ye wo da check wo brabo 2022 hwa akodie a start ba wo so hwe no ma sisi wo brabo utu bi say no martin 1 minute asuo ubegina bonte sire beti wo inside no usu ubegina bonte be kasa beti wo awura dem no soso mu no me sisase so brabo change your character wa wo hwe me change your character brother out social media sister out social media me si change your character wo doctor azeko usman pa ho na no ma wo face a fa say no ma etra no ntu bi etra onyami nipa na oni nya nkanta saa no onyami difo na osoleti ane saa no onyami difo na didi na tem saa no onyami difo na aka nkwa asem kire ne saa no social media yi ebedi nipa nyawo social media yi ebema nipa bebrebe wo de check obrabo ye si January mu wo de hwe no ma yesi si obrabo mu wo de check wo de fato ya analysis na check hwe no ma tututu hwe no ma tututu say no martin anya no ma sa papa na domini pa bia de oil ahwehwe ma fa say no ma hey
Wajira so dem do oil ashishishi wo fa say no ma enti no me down so no you don't know sure mesraw konkoto dem na ko sira papa say papa doctor ma fum ma kanto ko chemi hweme fami bo ne chemi na se owura don fami bo ne chemi esa no me be di wachi no ha yenu dwum no wawu yenu dwum no wabra bo nyina ahye aswe this is our life oh Can you call out? Hey, brother, sister. Ti jero tutu 2022 njuwi. Wo. Eni pa bi siro abonti pa akode ma no akose dem no osu. Enti o sho abrabo. Mesirawo. Mi gina awrade Yesu Kristo di mu pa wachewo. O se so wo ntokwa ko Onyankopon ko bi ma wo. Se wo asam ka awrade nka bi ma wo. Enti mesirawo ntokwa na akoka na aya no me di wachi aya sasan di wachi mesraw konkoto dwan ne sira awrade boni fache ne tu ana ma ko doctor aziko usu bempa na so ye ne ko bunkoto je no fa ne nsanto so no sira boni fache mo na no me di wachi brother sister ti je tutu hu no ma e utu so mi tu hu akudi ya tutu hu so ya tutu hu amekwa na asane senkrakrai ati ohun se ohun asotwe na ba no hwe bibi yo na no ma tutu wi si wa hwe bibi ye hwe bibi ye pa o na me kasa kiro se onyansafo tie manum asem maka no video ba ko nim se me se me sondaye me kejasi me da sondaye na doctor azeko usu bempa wo sha akondi atale Roma fo akondi na ne kimfaro mu ede ko akon na David mu de ko akon ni bi na so yafo bebe de na chi omkuta akode na papa na de sha ne ya gudie eye gold yellow na enipa bi ya dom ne ba na kodie na tale na so gan eto so anu wahye kire se nomi papa na nanum asam ye nomi ka so ade ato manfo bi so na eye adwuma ahyi nipa bi abra bonti mesraw wo de fa buku to ho na tena se 2021 me nyada yi edidi papa owusu bempa atem na isi January 2022 yi me no ma sei me no bi ekikagu akodi bi totomi na so bi totomi enti adi akegesi kai enti mane mami numi ho enipa yeso oya ho bema bebere ekunjaw penifo se bema ne de wakon adwane ne de wakon gira am ya bekuno bema ne de wakon adwane nti me so wadwane a to na mo ne ko doctor aziko so bempa so ye ne ko bunkoto dwe kse papa me na minim de meye eye bonsami na me wura mu fambo ne cheme akasa tie wa me sere fambo ne cheme na esere bo ne fa chema me imagine he de ekoso no me na me nkasa but de maso da ya hu no ade ne hanteme hanteme nsa na mapia abontia be kasa tie bloggers bi titi abrochire ebi titi Ghana gofo bi titi Ghana bi titi abrochire omo sori tie papa no kasa tie papa no eti je so hu eti enso so hu change your attitude, change your character. Na nipa onyankwa o wade nyina o. Se o wankwa o wade nyina. Ntokwa bebira wo kun yemfa hwe mira o. Ntokwa bebira wo kun yemfa hwe. So obi ma wo sika se kodi obi atam. Sika no bedi awie. Wati ase bete no me bedi wachi ne bebirebe. So obi bo pa se kodi doctor aziko be mpatam. Sika no bedi awie bete no me bedi wachi ne so. Ti mesraw menua ba ma wo social media. Wutie me ye fra mi kejesi minim de mahu na minim de mate no maso hwe wabra boyi doctor aziko uzbempa oye nyame akoa honhoma tini mu no etese Elisha de honhoma tini mu ese Elijah de tie eye tete Moses na aba no mo hwe no ma ye o tie hwe no ma ye o hwe yo na wabra boy short me say no me ya to 2022 year January ye isi ko February hwa no ma woni na munti unhu hye no me na start ye no
Awurade me yam hyehye ma bi. Awurade me yam hyehye ma bi. Tie, makoma yam ya ma bi nom. Makoma ti di ya ma bi nom. Because nipa bi brebe on person be kasa. Enen betufo. Me kasa kire o. Se hwehwe obrabo yi na no me na hyase. No me na hyase di unya. Hwehwe obrabo yi na se noma. Se me de me nsa koka onyame akoa. Me bi ma no tie onyame akoa he no ma etoto me. But abonte me sere but ifie mi su. Hey! Aben kwa na Hausa ne se nkrakra no. No me na edu wachi na so. Sofu biye ni asase so betime twam da. This papa na mu. Odifo biye ni asase so betime twam da. This doctor as goes me fa na betime twa no me na odi ato so ni. Sisan. Hwa bra boye. Hey! Kasa bi pie ntoponko. Ankro hu na edede. Ankro nsuo mu na nye dede. Mabaka sa akira wo nyansafo. Fa na beboa wo. Fa ne di masam so. Na obenya fa ho die. Nyame nhira wo. Na wonka ho. Na mo ho ban se watie masam. Adom ni nji. Amen. Sorry. Oh, Doc. Yes, Waba. And you walk, Doc. I want to know your thing. Who knows why she I've said, you don't yama. No, see the young kukru. So, your stomach was out. Said the young. Had been so as I become. And then, crying, meaning said, if you are forcing a, I don't know. Test results naturally say when you malaria when the moji. TD. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Tinatet tomac and a tinatet malake. Famano nano hobetono. Malake, anything at Tumac. I'm free. Tinatet malake eyama obi a wanya malaria fever ena tinatet tomac mixture eyama obi a wanya indigestion yen hwehwemu hu so wanya malaria and sana wafa edroi. Not recommended for children below 12 years. Pregnant or lactating mothers should consult a doctor. Am I sumo? Yes, mama rade. Enumre yakin cancer no. Yabe my sister Paulina and a day after. Enumre yakin cancer no. Yabe fa free. Abus chapter. Hey, babe! Sister Paulina, we're reading glasses here, China, Hebrews. Hey, madam! Ajenkwani, Tinatet Hayan Herbal Capsule, a drawing Tina Perwati Semi. Me ready, I mention glasses. Obrodi Bessie, see clear. No crow. Tinatet Hayan Herbal Capsules, a full supplement for good vision and not recommended for children below 12 years, asthmatic patients, pregnant and breastfeeding mothers. A drawing baby atwa for Tinatet Herbal Shop. Hey, now wait. Tinatet Hayan. See clear. Tinatet Brewing, FDA, Ashishim Ajia Tumse Eje.